Darko Ašanin, poznat i kao posljednji Titov vojnik, bio je zagonetna ličnost koja je ostavila dubok trag u srpskom podzemlju. Rođen je 1958. godine u Jajcu, u Bosni i Hercegovini. Bio je bokser i dijete vojnog lica, a kasnije je svoju sreću potražio na zapadu, u Njemačkoj, kao mnogi avanturisti tog vremena. Njegov put je bio sličan mnogim opasnim momcima u to vrijeme, odlazak u podzemlje i vrbovanje od strane tajnih službi iz bivše Jugoslavije. Darko Ašanin je radio kao izbacivač u diskotekama, što mu je omogućilo da upozna krem jugoslovenskog podzemlja u Europi i Njemačkoj. Bio je povezan sa poznatim ličnostima kao što su Ljubomir Magaš, poznatiji kao Ljuba Zemunac, i Željko Ražnatović Arkan. Jedan od najopasnijih ljudi 90-ih godina, strah i trepet podzemlja, definitivno je bio Darko Ašanin, čovjek koji je ubijen u talasu likvidacija kriminalaca, kojima je služba državne bezbednosti nekad bila sigurna kuća. O sprezi kriminala i državne bezbednosti pisao je novinar Vojislav Tufekđić, jedini novinar kom je ikad pošlo za rukom da intervjuiše Ašanina. Mislim da je novinar došao da me likvidira, pretresite ga, rekao je Ašanin. Stražarima bolničkog apartmana u kojem su čuvali Darka Ašanina bilo je neprijatno i s kiselim osmehom su prihvatili šalu. Ašanin mi je potom rekao da podvučem ruku pod jastuče na dvosedu na koji sam seo. Ispod se nalazilo oružje. Nisam ga vadio, ali nije bio samo pištolj. Pošto je voleo kocku, često je organizovao ilegalno igre. Darko je bio u Italiji, Austriji, Njemačkoj i Češkoj i tamo se bavio organizovanjem tih kockarskih objekata, gdje su se većinom skupljali stranci, ljudi iz svijeta podzemlja. Znao je te ljude iz podzemlja što se tiče kockarnica, ali je imao svoj stav. Kada je stekao bogatstvo i ugled u Njemačkoj, vraća se u Srbiju. Sav novac koji je doneo sa zapada uložio je u proizvodnju stakla. Tako da nije bilo ogledala u ambasadama, u ekskluzivnim salonima ili u Italiji, koje nije proizveo Darko Ašanin u svojoj fabrici ogledala u Krnjiševcima. Miroslav Bižić, Biža je službeniku državne bezbednosti Božidaru Spasiću rekao da bi voleo da mu dogovori razgovor sa Darkom Ašaninom. Spasić je ustanovio da se radi o izuzetno specifičnom čovjeku, koji ima izuzetnu specifičnost da bude špijun i na usluzi državi. 80. godina vrbovala ga je Savezna služba za likvidaciju članova političke emigracije, tada on postaje glavni čovjek za regrutaciju, kriminalac koji će obavljati zadatke duboke države. Ašanin je također bio deo tajne službe i radio je na eliminaciji političkih protivnika režima. Navodno je bio jedan od egzekutora, a njegovo ime se dovodilo u vezu sa likvidacijom albanskog emigranta sa Kosova, Envera Hadrija, 90. godine u Briselu. Nastavak te priče dobio je neočekivani obrt mjesec dana kasnije i to u Beogradu, u klubu Nana, kada je ubijen bokser Andrija Lakonić. Tada je šira javnost prvi put čula da postoji neki Darko Ašanin i da je to neki opasni tip. To ubistvo je razotkrilo mnoge mračne tajne i pokazalo da unutar jugoslovenskih službi besni ozbiljan međusobni rat. Andrija Lakonić je sedeo u separeu sa Veselinom Vukotićem i Darkom Ašaninom, a po nekim informacijama upravo su ta trojica i odradili briselski posao. U jednom trenutku je došlo do svađe među trojicom saradnika i posle kraće svađe usledila je pucnjava. Lakonić je ostao na mjestu mrtav. Istragu je vodila beogradska policija, jedan od glavnih inspektora bio je Miroslav Bižić. Policajac je znao ko su trojica iz Nane i da su i ubijeni i dvojica osumnjičenih radili za saveznu službu. Inspektor Bižić je pokušao da ih zaštiti i da zametne neke tragove, ali je usledio brz odgovor Republičke tajne službe. Svi pokušaji saveznog DB-a da svoje pulene zaštiti nisu uspjeli, cijela afera je isplivala u javnost, a na optuženičkoj klupi se našao i Miroslav Bižić. Ašanin, Vukotić i Bižić su osuđeni, ali Ašanin je ubrzo oslobođen. Policajac je dobio samo uslovnu osudu, ali je ekspresno izbačen iz službe. Bižić je postao privatni detektiv, ali mu karijera nije dugo trajala, ubijen je 96. godine u Novom Beogradu. Ašanin se sklonio u Grčku, ali je tamo završio u zatvoru. Tokom pobune, kako je svojevremeno ispričao, u ćeliju su mu upala 2 zatvorenika, njemu nepoznata. Napali su ga, jedan od njih ga je izbo nekim sečivom. Ko zna kako bi se sve završilo da Ašaninu nije pritekao u pomoć drugi zatvorenik, Rus, koji je krenuo da ga brani.
Napadači su pobjegli, a Šanin je preživeo, a poslije je izjavio da misli da su napadači bili Albanci i da je u pitanju bila osveta, najvjerovatnije za Hadrija. A Šanin se kasnije vratio u Beograd, otvorio svoj klub. Mislio je da je siguran u domovini kojoj je služio ceo život. Po rečima poznanika, Darko je bio dete beogradskog asfalta. Voleo je društvo, slobodu, adrenalin i lagodan život. Principi su za njega bili principi, a sve ostalo bile su nijanse. Upravo sve to došlo je na naplatu 1. jula 1998. godine, dok je u svom kafiću Koloseum u beogradskom naselju Dedinje gledao fudbalsku utakmicu Holandija-Argentina. Njegova smrt ostaje misterija. Nepoznati egzekutor ispalio je rafal iz automatske puške, a Šanin je nakon ranjavanja podlegao povredama u urgentnom centru. Iako je mnogo znao i radio za tadašnju službu, njegova sudbina ostaje obavijena velom tajne. Pušteno je nekoliko verzija njegovog ubistva, po jednoj on je ubijen rafalom iz automatskog oružja, po drugoj likvidiran je hicem iz snajpera. Uviđaj i istraga su rađeni prilično traljavo, jer čini se da nije bilo prave volje da bude i rešeno. Kasnije su se pojavila dva traga, jedan je vodio u Republiku Srpsku, jer je navodno jedan čovjek odande platio likvidaciju Šanina, a naručilac je bila osoba iz Srbije. I taj čovjek iz Republike Srpske je kasnije likvidiran, tako da se svaki pokušaj istrage tu zaustavio. Jedan od svedoka, saradnik u procesu protiv pripadnika zemunskog klana, Dejan Milenković Bagzi, izjavio je da je svojevremeno jedan od vođa te kriminalne organizacije, Dušan Spasojević, izjavio da je Šanina ubio pijani Zvezdan Jovanović greškom. Ni taj trag nije do kraja istražen. Za mnoge je ostao posljednji Titov vojnik, veran nekadašnjem doživotnom komunističkom predsjedniku i vrhovnom komandantu, čak i posle Titove smrti.